Ebindahinduka egi neijaho bwanyuma yabamu abebembezi abosire beine kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform okugiimwa bakagiha abandi. Bamwe aha bebembezi aba abarimu Kibuuka Mbaga Kizito orumeya wa Kinoni Town Council nibagira ngu obutaheebwa kadi ikaba ey'enshobi yaba registrar b'ekibiina ekya National Unity Platform omu kyanga kyabo. Kibuuka bwanyuma y'okwetomboita hamwe n'abagenzi b'abandi bakagarurwa kadi z'ekibiina nikyo kimwe. N'obukirabe kiri kityo bo ababiri bahiirwe kadi z'ekibiina eki abarimu Kayondo Tone hamwe n'abandi bakagumizamu n'okwehandikisa nga baine bendera z'ekibiina. Omuringo ogu orukwebembera eby'obururu mu district ya Rwengo Peace Kyogabirwe yashobora nagira ngu tariho omwanya ogwari kuza kugarukamu kuhandiika okukira munonga emyanya y'aba kansara bahirize kuhandiikwa. Because if we nominating the follow the list, we follow the instructions. The body batwade no muntu go badi batwade ti ayino kusigninga yeyo we follow the ya signing stamp yabadeko ne signature yeyo yabadeko. PC nashobora nagira ngu n'ubu kibiina ekya National Unity Platform cyahirize kuhandika ekihandiko cyo kushobora hanshobezi bo tabarukubasa kwindra omuntu ubahirize kuhandika. Ogu nashobora nagira ngu hayiburize abarukwebembere by'amateka omukatiko ak'eby'obururu kandi bamushobora kuba atari kubasa kuhinduramu omukuhandika. Bana bazenga okwewandisa as of now so bagamba bagira balinda if they want to really belong to the party baja kugira balindamu until we have gotten instructions. Tikati all independent already or nominated as independent tosobola ate kukyusa n'ofuuka wa party at what point. Ebigambo bya PC byayirarikiriza bamwe abebembezi abaire bagarirwe kadi z'ekibiina eki bagumize ngu nikija kubareetera oburemezi. Segujajime omwe abagarirwe kadi y'ekibiina nikyo kimwe omukihandiko ekisya nagira ngu akakiiko k'ebyokutoorana kashemere kuhurikiriza ekibiina kyabo. Omukyalo w'akakiiko k'ebyokulonda akyaganya tuwandika agamba nti ate bali yabawandiise dda naye ng'ate bagamba nti yawandiise dda babicupulira olw'ensonga nti sitampu gye babakubiddemu eya registra gye yabadde ayina olwedde akakiiko k'ebyokulonda kaali kayimiriza registra. Tusindise abakulembeze baffe mu district y'e Rwengo bagende ekiwangala ku poliisi etwala omukulu ono registra gy'asula tumuguleko omusango gw'okudduka n'ebintu by'ekibiina n'alekanga emirimu tegitambudde bulungi. Kakati bwanga mati kadi ziddwako nze nsuubira kadi si kipapula. Abantu abamu bali balowooza kadi eringa ya mukolo oba ya birthday naye kadi nze nsuubira kadi stamp. Ibyo bikiri aho n'abarigambwa kuba babeire bahiirwe kadi z'ekibiina omu buhenda biragiro nabo nibashobora kuba batari kubasa kugarrayo kadi zibabaheire. Nze sinafuna ku kiwandiiko kyonna kati ate akirina ani nga nze bandi badde ng'akimpaako baani obaani naye kati kandidate munanga asobola okumpa ekiwandiiko yaba kijjo bakama bange balina okukimpa. Akakiiko k'ebyokulonda kotukanenya kubanga NUP wemala okuteekayo lisiti y'abafulaga beara era egisheyalinga n'akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda mulimu gwako ngakko okutunula nti onazo okunominatinga mulina mu lisiti y'abafulaga beara abavudde ku kibiina. Aba bahabura abarukwebembera eby'obururu mu kibiina ekya National Unity Platform okuhika omu byanga byabo bakebuuzaho abantu batakagizire kucwa mukoona. Twandisabye ekitebe kituyambeko okukolawo ekyenjawulo wakiri basindike omuntu ave ku kitebe ajja atereeze embeera eri e Rwengo olw'ensonga tugenda kufiirwa abakulembeze abatuufu abasaanidde. Wabanga ti akantu kalimu era mwena musobola okukkiriziganya lw'okuba balina lisiti y'electoral commission balina tegwalinza kukolera na isolation nti eby'Erwengo byawuka kubiri ku electoral commission ekirungi tuli ku digital world. Kandi babagarirwe kadi ezi nibagira ngu akakiiko k'ebyobururu kashemere kukuratira okuhabura kw'ekibiina. Osobola kubeera ng'omuntu y'omu ku kifo kimu nosekendinga abantu bameka babiri wano mu Rwengo kirese obuzibu bunene era tukwa mu kiseera kino nze nkubira omulanga okutakungula ba regional coordinators ab'Amasaka bongereyo ensonga eyo ku kitongole nga batereza ensonga eyo mu bwangu. Makuru agagaca kwa Bashir Karema awatayari West mu Rwengo.
Hello?